Čestitamo najboljem trubaču na 60. Dragačevskom saboru trubača. Čestitamo Kristijanu Aziroviću iz orkestra Kristijana Azirovića iz Bojnika. Prva truba i pobednik 60. sabora trubača u Guči je trubač Kristijan Azirović iz Bojnika. Tradicionalno statuetu Dragačevski pobednik najboljem trubaču dodeljuje fondacija Braća Karić. Ja mogu da kažem da je velika čast porodici Karić i meni ovde sa mojim unucima Konstantinom i Aleksandrom da već evo 4. generacija Karića uručuje nagradu, pogotovo ovaj jubilarni 60. sabor trubača. I svake godine ja mislim da je Karić nagrada Zlatna truba otišla u prave ruke. Ovo su stvarno ljudi obdareni, fenomenalni, izvanredni. Vidite kako reaguje i publika i opšte. Mislim, oni su ona pozitivna slika Srbije koja odlazi u svet. Tako da želeo bi da kažem još ovo da je moj otac Janiće Karić uručivao nagradu, pa onda moj brat Sreten, ja i sad je došlo moji unuci, znači 4. generacija. Tako da želim da se nastavi Guča i da bude sve masovnija i bolja i da protekne u jednom fenomenalnom, prijatnom i dobrom ambijentu kao što je danas opština Lučani i Dragačevo i Guča. Čestitam svim učesnicima. Druga truba sabora pripala je Marku Gligorijeviću iz Bajine Bašte, a treća Vladimiru Ivanoviću iz Zagužanja, dok je za najpopularnijeg trubača po oceni žirija publike ove godine proglašen Marko Trnavac iz Mršelja kod Požege. Šta reći, ovo nešto neočekivano, kažem, posle godine i po dana pauze, rada, svega, ja sam stvarno cele nagrade, jedna, malo se slabije čujemo, ali jedna od najdražih nagrada, to je nagrada Zlatna truba publike, jer mi svakako sviramo za publiku, za narod, to je to. Najbolji orkestar na takmičenju trubača u Guči ove godine je orkestar Vladimira Ivanovića, dok je drugo mesto pripalo orkestru Marka Trnavca, a treće Timočkim veseljacima iz Knjaževca. Utisci su, ono što se kaže, nama trubača sa juga doći pobediti na 60. sabor između 18 orkestra, jaka konkurencija, radili smo, trudili smo se, 2 meseca nismo spavali, radili, trudili smo da imamo taj nastup kao ovog dana što smo imali taj nastup. Hvala Bogu, hvala žiriju, hvala momki, mom orkestru koji smo odradili nastup koji je bio odličan, odličan. Svoje emocije kada je u pitanju sabor u Guči ne krije ni jedan od najboljih trubača kog je Guča iznedrila. Ja, što se mene tiče, ja Guču jako volim. Mogu vam reći da sam dobio sve što je moglo da se dobije ovde. Od 88. godine, to je prvi put sam nastupio 82. godine, što znači da će nekih, znači naredne godine imam 40 godina nastupa u Guči. Guča je meni mnogo dala, što sam ja isto tako i nadam se svojim radom i sa svojim orkestrom i uzvratio. Mislim da neću prestati dok mogu da dolazim, dolazit ću. Jubilarni sabor u Guči završen je sinoć koncertom Gorana Bregovića.